Мила Драгица Рацич и тука е Валентино Луцовски. Тој веќе еднаш беше тука гостин, не знам, први 3 години, кога проведеше своја книга. Денеска сте заедно. Интересна е вашата приказна, околу она што се нарекува победа над, како што нарекуваат лекарите светот, смртоносната болест, односно ракот, на модерна болест, па вие сето тоа го поминавте, некои ве сметат и за медицински феномен, како тоа ви успело и така натаму. Од таму идејата претпоставам да ја напишете книгата Пат искрен од светлост. Тоа е книга која што ја донесовме денеска, која што ете, ќе има тројца наши гледачи може и да ја добијат, ако се јават на 315 57, па нели во режија да запишеме и да ги подариме. Која е вашата приказна и она што ве натера да го напишете? Она што ви се случи вас или она што го доживеавте пред некои 3-4 години? Прво, добар дан, Македонија. И морам да кажем да сам одушевljena ovom državom i da ću odavde poneti jedno veliko zadovoljstvo i jedno veliko iskustvo. Kao prvo, ovo što sam ja pobedila rak, to je jedno iskustvo kao i ovo prethodno što sam rekla. I to iskustvo delim sa ljudima. Tako sam došla do ideje da napišem ovu knjigu da bi što više ljudi moglo da shvati šta je to što sam ja razumela. Nedavno je jedan momak rekao upravo to: ljudi, ovo nije knjiga o bolestima, ovo je knjiga o zdravlju. Što vi se slučiva se? Pre nekoliko godina došlo je do toga, ja znam da je to moj strah uradio, imala sam strah od raka i to su takve situacije, podsvesni strahovi koji ljudi dok ne spoznaju jednu univerzalnu istinu, oni nose u sebi, oni nisu svesni toga i taj strah napravi ono, znate ono kao od čega se plašiš što te snađe. I to sam ja isto imala u sebi i došla sam do toga da se pojavio rak koji, kad sam došla na kraju, lekari su mi rekli imaš 3-4 meseca života, gde si bila do sada? A ja sam prethodno radila kontrole. Ali tako taj strah uradi da ljudi prosto ne vide i lekari u nekim momentima ne vide. Čak su analize koje su radili mesec dana pre toga, uradili su i nisu mi dali analize, nisu završili to, a otišli na odmor kolektivno. I kad su se vratili, onda su došli do zaključka da tu nešto nije u redu. Ali kada danas pogledamo, znači šta god, kako god da je, čim mi okrenemo u dobro, onda je dobro. Kad sam shvatila da u stvari je to bio moj problem, u meni, moj strah, onda je počelo sve da se rešava. Така. Добро, ете слушавме, нели, накус од прилика воспоставувањето на дијагнозата, што лекарите ви кажаат тогаш по доаѓањето нели од оние 3 недели колективен одмор и така натаму. Како ете Драгица Рајч успеа да ја победи, да кажеме, ова болест? Што се случи? Бидејќи тогаш нели обично луѓето ја губат сета позитивна енергија, размислуваат само на лошото. Колку што читав за вас, ви кажале дека ќе живеете уште 3-4 месеци максимум и дека тоа е тоа, така да си ги средите тие приватни работи, но почела sam da razmišljam, a sve ide od misli, da nas znam, znači i nije svejedno na koji način razmišljamo, a ja, pošto imam sina, vidite, i nosim ga svuda i na knjizi, jer je on bio moja snaga, moj podstrek da ja nađem rešenje, da ja pobedim, da ne bude istina tih 3-4 meseca života, nego da prevaziđem to i da budem, evo danas sam ovde. I zbog toga što sam počela da mislim možda ima nešto, možda negde tu, negde nešto govorilo, možda ima rešenja, ti ne znaš, možda ima neka tableta, ja sam tako to mislila, možda ima u Americi nešto, a ja ne znam, pa da pronađem. Kad sam počela tako da mislim, iz toga što sam mislila možda ima, znači tragala sam, kada čovjek traži to i dobije. I tako da sam onda dolazila do knjige Moć posvesti. Ja nisam ništa znala povodom toga, znači da misli kreiraju. Uvek sam se pitala šta je to, šta je život, kako mi to, zbog čega ja živim, ali nisam imala odgovore. A u ovom momentu počela sam da razumem, znači počela da mi dolaze situacije, istraganja i onda mi je došla knjiga Moć posvesti, pročitam, vratim se u detinjstvo, kako sam mojim dedom, kako mi je moj deda isto puno mudrih priča pričao i sve to živelo u mojoj posvesti, povežem sve to i ja jednostavno počnem da razumem
da ja trebam drugačije da mislim, da sam ja mislila pogrešno, da sam ja pravila sebi strah, da sam ja mislila da je rak opasan. I zamislite sada ljudi, društvo, koliko u stvari kreiraju rak iz tih misli, tako kako misle. Ja sam počela onda da se uplašim svojih misli, počela sam da strahujem od toga kako ja mislim, da li mislim pravilno, i počela sam sve više da treniram da mislim pravilno. A šta je pravilno? Ono što nam daje život, ne ono što nas ubija. Znači, ne negativna energija, nego pozitivna, a ne minus, ja to kažem minus, nego plus. I onda počela sam da shvatam da imam zadatak da iz tog stanja, iz tog minusa pravim taj plus. I tu sam sebe trenirala, popravljala. I kako god mislim, šta ja mislim? Da li mislim pravilno? Tek onda čovjek se uplaši od onoga što misli, ali taj strah me je onda i vodio da ja sebe upravljam, da ispravljam. I u početku, znate, šamarala sam se, ne minus, ti u plusu, a onda sam počela i da sve više treniram, da ne tako nego kao kad mi pođe misao, bilo je ono šta ako umrem, pa ipak lekari su to rekli, sad može da se desi, sve dok nisam naučila da ništa ne može da se desi, samo ono što hoću se desi, ali dotle u početku malo sam se klackala i onda kad god bilo taj minus, a ja ovako, pa se ispravim pa u plus. Kasnije sam saznala da je to jedna tehnika koja se zove emocionalna tehnika, znači minus emocionalna tehnika, pređeš u plus emocionalnu tehniku i sve više sam se bavila time da onda počela sam da i doživljavam kad smo mi u tom plusu, što više smo u toj pozitivnim mislima, a naterate to da bi spasio svoj život, barem ja sam toliko željela da živim za svoje dete i uopšte da živim, i onda sam počela da osjećam što više iz tog plusa vibracije, takve vibracije Boga u sebi, pored sebe, to se širi. I tu došla sam do toga da prosto rak nestane. Nestaje, nema ga. Ja odem srećna da im kažem, jer ja znam da sam ja to trenirala, ja to uradila, ali u početku nisu mogli da razumeju to. Oni samo su rekli, to je terapija, primila sam tu jednu infuziju i sad to je uradila. Kažem, dobro, a što to ne deluje na sve ljude? Pa nismo isti. Pa upravo to nismo isti. Taj plus, što je veći taj plus, to dovodi do toga. I kako god mi okrenemo, terapije, ja ne govorim da terapije nisu dobre, da ne treba, da ukoliko čovjek nije toliko jak, nema tu sposobnost plusa i ta terapija treba da mu doda taj plus, da mu uveća, ali je jednostavnije bez toga. Ljudi koji znaju, koji prolaze, znaju odlično kakve su te terapije i ne želim nikome, a opet ljudi koji su u terapijama, mogu da im kažem, dok ne osjeti sami da su toliko moćni da oni upravljaju tim plusem, i ta terapija neka bude kao štaka kad se slomi noga, pa štake pa se naslanjamo. Znači, lekari nam samo pomažu, znači oni su za nas ta štaka da se isceli, a sve odavde znači nestaje. I što više naučimo ovo, spoznajemo, izučimo, ja baš pišem o tim razlikama u knjizi gdje čovjeka shvati te razlike, onda on može da se odvaja i da se drži tog plusa. A dotle, ja nisam znala, ja sam mislila da sam jako pozitivna, ja sam bila jako vesela devojka, devojčica, žena. Ja sam i smatrana bila za osobom koja je wow, simpatična, fina i lepo sam izgledala. Imala sam svoju, znači, neku pozitivu, ali ne dovoljno da ja budem, znači, totalno slobodna. Ne znam da li znate Nika Vujčića, da li ste čuli za njega, dečko koji nema ruke i noge. On upravo živi slobodno. On je prevazišao, isto kao i ja, prevazišao je te situacije koje daju minus. Znači, iako nema ruke i noge, on se osjeća kao da ih ima. To treba mentalno postići. Слушате, отприлика што на почетокот и помогнало на госпоѓа Драгица да дојде до овој стадиум кај што е денеска, дали здрава и жива, фала Богу, почнувајќи од моките на подсвеста, па она што по третманот се случило и дали констатацијата дека не постои повеќе болеста. Организиравте вчера еден семинар, ќе го прашам Тино нешто повеќе за тоа што се случуваше вчера, токму поради гостувањето на Драгица во Скопје, во Македонија. Вчера Драгица гостуваше во мојот центар за личен развој, што
вчера буквално беше отворен. Значи Сефте правите, вака? Сефте, да. Првиот настан во тој центар за личен развој беше гостувањето на Драгица. Со Драгица се запознавме пред 15 на ден на 20, кога на предлог од една моја позната ми беа дадени координати од Драгица. Не размислував многу, отидов да разговарам со неа во Белград и утврдив дека има многу позитивни работи што може таа да ги донесе со себе. Го направивме тој семинар вчера, беше исклучително интересно, динамично, луѓето дојдоа се... Всушност, целата идеја на тој центар е да се шири позитивната мисла. Затоа што во крајна сметка нашиот живот се нашите мисли. И ако ние успееме да си ги контролираме мислите, тогаш ќе можеме да си го контролираме и животот. Има една кинеска поговорка, мудрост, што вели: кој ги контролира мислите, тој го контролира светот. Затоа што она што го живееме е нашиот свет. Конкретно за мене, например, е овој живот што го живеам. За вас, вашиот живот. За Драгица, незиниот. Например, за некој мултимилионер е неговиот свет, јахта и така натаму. Значи, целата работа е во мислите. Колку луѓе имаше? Како си поминате вчера на самиот семинар и колку често имате семинари средба со граѓани? Па у Македонија сам била први пат и одмах е био коментар на интернету: вау, нешто паметно е дошло у Македонија. Луѓе су препознали, одушевljeni и луѓе кои су били ту, значи неки су мислили да доđу, па нешто их е спречило, како год, али еден лепи скуп е био. У почетку луѓе онако гледали су шта е ово, какво е ово чудо, мало онако дали има ту стварно, дали јесте, дали nije. Вистина, не вистина. Наравно, onda tu kroz ceo seminar vodim ljude, uvedem ih u ceo život, u sve to, znači, ali sve u plusu, da posle kratkog vremena vidi se na ljudima da počinju da razumeju sebe. Baš to što trebaju da razumeju, jer ništa nije slučajno i oni nisu slučajno tu. Znači, u njima njihova akcija je proradila, hvala Bogu, i što više kod ljudi proradi akcija, shvate da je to u stvari odlična stvar i da tu oslobode sebe od toga što nose u posvesti, a ne znaju. I zbog toga su onako zbunjeni, uplašeni, strahuju, plaše se raka, misle da je rak opasan. Kroz taj seminar, imam više tih delova, ali ovo je jedan od tih glavnih koji otvara vrata da bih uradila drugi i treći. I onda vidite na ljudima koje to zagrlja i koja je to sreća. Ne ide im se kući. Ništa im nije previše od toga. Moglo bi i 3 dana da ide tako i ne bi im bilo dosadno. I prepoznaju sebe, ono božansko u sebi kroz tako nešto i oslobode se strahova. Оно што го споменавте, го пишувате тука книгата некаде на почетокот, велите универзална вистина, ракот не е опасен. Da, da. Evo, odmah ću da pitam sve ljude, da li ako smo mi kreirani, ako nas je Bog stvorio po sebi, kako On izgleda i ono što On, tako je stvorio čoveka, je li tako? To smo i pročitali u Bibliji. Nigde nisam pronašla, ja sam istraživala, nigde nisam pronašla da je Bog bolestan, da je bio bolestan. Je li neko to negde našao? Niko. Zato što Bog tačno je odredio, znači, isključivo zdravlje, isključivo taj plus. I iz moje knjige to se isto dođe do sve te spoznaje. I čak i kad je anđeo pao, on se nije mešao, znači, đavo je nastao od anđela, nije nastao od nečeg drugog, od nešto da je bilo, znači, odvojeno, nego od toga. I sad, ako je on pao, slobodna volja čoveka ovde, to je tako, tvoj izbor, a ja sam te stvorio da budeš anđeo, ja sam te stvorio da budeš kao ja, da budeš večito zdrav. To što se dešava, bolest i sve, to je problem čoveka, problem druženja sa đavolom, to uopšte nije od Boga i Bog nam zato nije kriv. On je se odlučio za zdravlje. Ja kad sam to shvatila, ja sam se isto odlučila za to. Nema druge, znači nema opcija B.
Само здравлje. Не е лошо Пипи да објасни како во еден ден се има рак од смалено од 9 см на 1 см. Да, добро, имаме 2 минути. Да. Заедно, само 2 минути. Pa, kao što sam malo pre rekla, kada mi to spoznamo sve i te vibracije u nama, jednostavno uspemo da to nestane, nema ga. I kod mene prvi put sama sam odlučila kao da se smanji, a ne da nestane. I onda se smanjio na 1 centimetar. Onda drugi put kad sam ponovo se aktivirala u svojim vibracijama da to nestane, onda je i nestao. A nisam znala da je to, nisam bila sigurna da je moguće, ali jednostavno sam to želela i išla u tom pravcu. Ja mogu. A onda kasnije, posle 2 godine, nađem snimak na YouTube-u, svako može da ukuca spas od raka za 3 minuta. Za 3 minuta nešto što je, znači vidi se na kameri, jednostavno nestane. Isto na takav način, znači vibracijama koje stvaraju, znači misli i mantre, i to u Japanu se radi. Samo što ljudi nisu dovoljno informisani. I zamislite šta ovakvi seminari donose i kakvo blagostanje na zemlji se stvara. Mi ako malo pogledamo, ovo je najvažnija stvar što uopšte nama ljudima treba. Благодарам многу. Ја исто. Што дојдовте, што се видовме, што запознавме, што имав можност да поразговараме нешто повеќе за вашата исто приказна. Кажавме, доделивме 3 книги на тројца кои што претпоставам дека веќе се јави и кои што ќе имаат можност да дојдат во канал 5 уште денес и да ги подигнат своите подароци. Тука некаде го завршуваме наше денешно гостување. Посакам се најубаво понатаму, па претпоставам повторно ќе се видиме овде. Да, обавезно. Хвала. Хвала. Поздрав за Македонiju. Остануваме на тема здравје, следува визита, а ние се гледаме повторно утре во 7 часот. Поздрав!